Pathian Zibai Ibukang U Pathian Thu Ngai Thang Tupo Anun Thalel Chuan Alau Thin Tupo He Khovela Hian Anun Ngai Tlom Chuan Chatuan Anun Natur Avong Rengang Pathian in Thu Malsom Lo Se Pathian Ma Kunin Trong Chayang Olalpa Pathian Du Tak Min Mangai Tu Ikai Shwai na raw pui tak awangin KGP Chaltlang Pastor BIAL 10 Conference Voice Somli Pasarina Achiak Zan kan lo thleng thei ani a Olalpa hne na lom thu kan shila che Olalpa zanina kan Inkhawm mi khongai takin tharau thiang himin kan zai minom puila he Inkhawm mi khongai takin Olalpa mal min so mang che chung chui fa pai so Krista mengin kan ron di le amen tuna chuan thupuan an ngai thanga BIAL ziak tu an so manga anin hunam han zo hian kaushan ziak tu ding hal mai se thange Chaltlang Pastor BIAL CHRISTIAN THALAI PAWL Conference Voice Somli le Pasarina Achiak Zan Dam takin Pathianni Milo Shwai Thleng le Tareng Maya Conference Mangdu Tepo kan lok lan ngei kan ringa Conference lo le tur a tepo Thalai te thanem zo ka telzel turin he kan program te ngai poimo zel turin kan in cha tharle ani zanin Pathian bek Inkhawm program lo ngai thaila Shoi tu hi pu Benjamin Larem Sanga assistant leader ania tushil tu puar Larem Ruata leader Shoi tu kumbit li atling khana le choi moi na hun kan manganga thilpek lan tu hi upa zo dua BIAL Sergi senior tin shoi tu tharte lan na hun mananianga lan tu upa ro chungnunga BIAL chairman aniang Zai Paul Pani an Zayanga BIAL Zai Paul le Liliveng Koshante Inkhawm bana hian fellowship Koshan Hola nei le tura ni dona Shoi tu nula Priscilla Lalom Sangi committee member special item te Faklam Chaltlang branch drama Liliveng branch solo Tlangvalpi Vanlal Shit Puya Chaltlang South branch skit Liliveng North branch le female voice BIAL Zai Paul atang te in kan ngai thadona ni fellowship program te ngai poimoa thalai te tel chau turin kan in som thar le ani inrin ni khan nilengin in than le ro rel nei ania ro rel na hian palai zong zong hi mi za somli pasari kan nia za somli paruk kan kal theya pakhat kal lowa kal lober po hi kan ex officio pulal ruat fela ania mundanga conference mangin akala Rural Palaite kan culture lea lom thu kan soi thar le ni kan thu pas lang puite thanin hria tirila kumsani somni panga chung hian BIAL huapin Bible exam nei le tur ani don ani tin kumsani somni panga chung ve kian BIAL KGP kumchan vein to khom man le tura relani tin BIAL shoi tu te le BIAL Zai Paul 10 BIAL chunga branch te an tlo chuak le don ani tin BIAL Zai Paul 10 tun tram chung hian music video siam tura pas ani pokani YRC ya BIAL mingin donation pek ve tur ani don pokani tin BIAL KGP hian missionary pasari kan chom meka chu chu sangni somni panga sangni somni paruka po pasari hi kan chom chunjom le don ani central KGP ya kalzel tur thu te Pani paso oma chung te chu Koshan serle sang le member te za omna hum him konga central KGP in ma la rose ti ania tin pani na chuan central KGP in ruilo do hi nei chun zom zel rose ti ania heng te hi BIAL atanga central KGP ya ro relin khoma lut tur te ani January ni somni panga vek inrini akhan in thanna ne nia kumsang ni somni panga atanga sang ni somni paruk BIAL KGP OB tur te than ania tin hemini tla hian committee member tur te OB le ex officio ten an ruat ngal boka kan shroi tu te lotar langila leader puar le rem ruat Chaltlang South branch assistant leader pu Jacob Valadin saka Chaltlang South branch secretary pulal duoma Liliveng branch assistant secretary Tlangval HD la lengza va Chaltlang branch treasurer Tlangval H lal nun puya Liliveng North branch finance secretary pu H lal ramdin sanga Chaltlang branch te tin committee member te Chaltlang branch atangin pu Benjamin VL nun puya pu Vizo nun tluanga pu Benjamin VL shit puya le pu mal som zuala to chong te
Liliveng branch atangin nula lal rem felisai lo PRC lal ruadika PAWL rin lal hun moya nula Priscilla lal lom sangi le pu David lal nun sia mate CHALTLANG South branch atangin pu Tlangval Benjamin lal rem ruata pu ke lal rin sanga pu lal rin tluanga le pu lal mangayaral te Liliveng North branch atangin nula lal rin dikin namte nula lal nun moi Tlangval enru lal ram chana pu lal limpuya le pu pi lal thazua te tin heng BIAL committee thar hi January ni somni pariat sang ni somni panga thole ni zan daru le chan veya Liliveng Korean committee room a hian committee nei turania tlai dar nga a OB charge in hlan nei bok turani conference triak zante ania lom thu soina tlema zong te han nei ve ila athange masabera chuan conference chung zonga min thruaya mineng kol tu kan pathian chunga kan lo me ma atel lovin min throina tel lovin heng hun te hi kan mang theilo ti kan thria pathian min om puina lom thu kan soini tin conference thleng tu Liliveng branch K3P te anin pe me ma theito pan chua an thale zung theina zong zong in min lo dong songa anin pek na zong zong awangin lim takin palai te amang tu ten conference kan man thei phani ti kan thria inchunga kan lom tak zet ani tin thleng tu Korean committee ten phal takin biakin le mun ma te man min phal saka kan dil na te min ti lotlin saka chu mai pialama kan conference sung zongin min uwa pa atop zan thlengin min tel puya in thante min boi pui boka kong tin renga pa chan chang takin helai muna min uwa pa anchunga lom thu kan soini tin kan BIAL Korean mei chepalai te BIAL Korean mei chia committee atangin mi pani anrong kala PLL ram chani finance secretary le P vanlal zoni committee member te anni pona tira tangin ro rela te po thule hla nei lem lo ma sela thanem ngai takin min uwa pa min tel puya kong tin renga anma ni laka po thalai ten zirtur tam tak kan nein kan thria an chunga lom thu kan soini kan BIAL puipa kan ex officio te matakin min uwa breng boka an chunga lom thu kan soya tin branch K3P sanga Korean representative te helaya thanem ngai takin min tel puya in thante min boi pui boka zanin thlenga an mel mu tur te alom boka an chunga po lom thu kan soini thleng tu Korean mi pui te tel lovin he conference hi alotlin na kan mu tak tak theilova mi pui ten min troi om tha a inzara conference lim tak le nuam takin kan mang theya Korean mi pui te min troi om na wangin lom thu kan soini tin K3P member conference a chanvo nei zong zong te lomin di hian soi mai la amal te ten kan soi seng lovanga chanvo nei zong zong te inchunga lom thu kan soya in chanvo te thataka in len chuwa wangin le pathian ro puina turata na thale zung te seng zel tur po in kan in cha ani tin chanvo big nei lo thanem ngai taka in khoma fellowship ate tela thu te ngai thla a zaya chutianga helaya rongbon ha poimo tak ron thok K3P member zong zong te chunga lom thu kan soi bokani BIAL zai pol te anin pekna ro puya na satakin anin buat saya he BIAL zai pol tel lo hian conference hi chu kan hriatlan angin akim lovani ti te pon soita ila kan soi sual om love chu wang chuan BIAL zai pol rong bol na apoi mo ema conference sung zonga thataka zai theya min uwa pawang poin lom thu kan soini BIAL K3P conference vai somli pasari na chu ei kan lo chiak don ta a kumbul kan tran don sowa he kumsang ni somni panga a hian pathian lom tlak rong bol na mani branch thewa len chuaka he conference hian chakna thar min pesela ke mani ko shana te kan branch K3P ate thanem ngai zo ka rong kan bol theina turatan he conference hi kan zawa in pathian in mal min som sak thero se kan tholom te lanin pathian ma ko ni trong trai ang u all pa kan pathian du tak min mangai tu khongai na le zangai na wangin CHALTLANG pastor BIAL CHRISTIAN THALAI PAWL conference luang takin kan mang te lom thu kan fir che lalpa kan pathian du tak zanina nang ma Paul tu le thu tangai thatura kan lo kalin kan nei rem cha nang tholom te kan lo khoma heng te mingro puinan
Iram zau nan kan lal padu tak Iso Krista mingin kan lana che. Amen. Tuna chuan shuai tu pum bithlia tling thana le choi moina hun kan manga nga min han sak turin upa zo dua bial secretary senior kan so manga bial ziak tu hian atu langin milo boy puise thange kumina hian kan bial shuai tu te zinga tangin zaina kan inkhawm shuai tu pu Benjamin Alrem sanga assistant leader bial K3P chuan K3P kumbithlia te alo tin ta ka wangin tha alo ngai don ta a zaina hian kanui don hle maya ani wap na nuaya rongbol na nuam kan tia kan lakham lo hle a athu hi kan siarange ngai suina Benjamin Alrem sanga assistant leader sangni somni pali atanga sangni somni panga CHRISTIAN THALAI PAWL CHALTLANG pastor BIAL K3P kumbithlia itlin thlenga shroi tu rongbol na ithok thei hi kan ngai luin kan chuang tak zet cheni Krista le alal naram alo zau zel theina na thokchun zom zel turin du sakna kan hlana che thupuan bung ni chang som thi thlengin rinomin lo omro ti chuan nunlal lukhum ka peang che Jacob Waldin saka serchi le arlal remro the leader ten mingan saina CHRISTIAN THALAI PAWL CHALTLANG pastor BIAL ti chuang ani pu Benjamin Alrem sanga lo chuak sela kan BIAL siek tu in lan sela tuna chuan zai Paul kan ngai thlanga bial zai Paul te kan some
kumin sang ni som ni panga bial shoi tu thar hlan na hun kan manga lan turin uparo chung nunga bial chairman kan so manga hlan na hun kan man zo hian liliveng ko shan zai pol ten hunram man chun zom mai turin som zui donia tuna chuan bial chairman some kum sang ni som ni le panga atanga som ni paruk Chaltlang pastor bial ke TP shoi tu te an siar te hi khongain mai cham ma hian uding chuak sela saberin puar lalrem ruata leader Chaltlang South assistant leader pu Jacob Banaldin Saka Chaltlang South kami puilam hoi ula secretary pulal duoma liliveng assistant secretary Tlangwal HD lalengzaba Chaltlang treasurer Tlangwal H Lalnun Puya Liliveng North finance secretary Pu H Ramdin Sanga Chaltlang yang tehi office bearer tana kan than chuate ania heng ba ga hian an thopui tur committee member te Chaltlang branch atangin Tlangwal Benjamin VL nun puya tlar khaden lengdon silawa obi ho khatien to thaula alai taka hian obi ho khatien to thaula chuan committee member chin kha amma le che akhan tlar khatin in karthla itu mangkan leng thei mayang pu vi zon tluanga pu Benjamin VL fiat puya pumal som zuala to chong ka Chaltlang branch ania Liliveng branch atangin nula lalrem felisailo pu RC lalruat dika ani hi scholarship lampanga conference arong bolin achuaka zaina kanjinga atel theilawani pu Aldrin lalhun moya nula Priscilla lalom sangi pu David lalnun siama andi ho khali liveng andi a Chaltlang South branch atangin Tlangwal Benjamin lalrem ruata puke lalrin sanga pulal rin tluanga pulal mangai ralte Liliveng North branch atangin nula lalrin tikin hamte nula lal dun moi Tlangwal Andrew lal ram chana pulal himpuya pulal thazuala heng mi te hi zanina kan hlan tur kum sang ni som ni le panga tanga som ni le paruk chunga Christian THALAI PAWL Chaltlang bial hoi tu te ni khongai takin mai cham lam lo hoi ula pathian thu yangai thangu ako na cheu be sei na mun khata ko in yang pok khan taksa pakhat le thara pakhat chaw oma lalpa pakhat rin nam hun khat baptisma hun khat engkim pathian le pa pakhat chaw oma engkim chunga oma engkim fangchuakin oma engkim chunga ombok ani rin na wanga khongai na chandamin ni nangmani tho chuan ni lova pathian thil pe kani thil ti awanga ni love chuti lo chuan min an chuang lau dange thil tha tia tan Krista Isu chuan siama omin ama ku chuak kan sia chu thil thati chu kan amna turin pathian na buat sei lo kani chu thiang rim kan siarte lalpan mal mi som sak le ro se amen
trong trai u lalpa kan pathian kan pa du tak i khongai na le za ngai na min shoi ze lawangin kan lo me zaina hian Christian thalai Paul CHALTLANG BIAL kum sang ni somni le panga tanga somni le paruk shoi tu tharte min pek le awangin kan lo me zaina hian heng shoi tu thar than chu azong zong te hin ne na kan ron hla na lalpa nangin mal som la nang marong bol thei turin buat sai thar le ang che zaina hian lalpa ke ni Christian thalai Paul CHALTLANG BIAL member zong te hian heng than chu kan ma kal tur te hi in he na kan ron hla na lalpa heng mi te hi mi hring fam kim lo an ni a chumi awang chuan har sat na tam tak te po in ati boy thinang an ma ni taksa te an mi mal ril rungai tu na te chuang kwa nu pui fanaw en kol na te le khotlang thil sang sangin min ti boy thin chutiang kara po chon ridom takanang marong bola shuai tu an ni na nga huai sen taka nang ma thuang an din tlan theina turatan i khongai na le om puina kan ron dil sak ani lalpa du takan pathian chaklo har sat na sang sangina ti boy thei an ni a chuti chung chuan nangini rong bol turin kowa an din mun te i hriat lo wang le an tha ni ai hriat awanga ko ni lovin khongai na wanga chandam an ni ti hria a rin na wanga khongai na chandam an ni anga i khongai na i ko chuate ni ti nalpa nangini hria e chuwangin nangin tha tham lo la lalpa anun kong tin re nga ekai suai ompui kan ron dil hala ni chuti kanang marong bol thei turi ti chakzel turin inhe na kan lalpa isu Krista mingin kan ron lane amen kan ma le thun na thewa thuleila
tuna chuan kan thusil tu PAWL rem ruata BIAL leader so manga anin hlanu nung nei du point on thlang hal mai se thange tuna thusil tu soma BIAL conference chiak zan han thleng ve tareng maya e pathian min ruaina ana safopin ka ria a mani a chuan BIAL nomination a chuan ka sei to a nikum tunang hunanga khan BIAL KTP conference voice somli parukna kha liliveng nota kan mangani a chung huna po chuan pathian min kai ruaina kha kan mu a kan sei do chu khami tum han ka hup khop maya a chan chu ka BIAL obi pui panga ngotin min suwa sana keima khan kan om ta khani a chuta BIAL ruai tu thar tanen rong ka han bol chana kum sang hi som hi le pali chung rong kan han bol hawa chuta po chon pathian om puina amma kumai na sazu ma kan changin ka ria a chan chu BIAL in PCI Inkhawm pui kan thlenga tin chu ba ka chuan BIAL anga rong bol ho na te po central KTP program hoya te kan neya hang zong ka thir let khan pathian in he CHALTLANG pastor BIAL CHRISTIAN THALAI PAWL te hi min kai suaya min om pui ani ti chiang takina langa alom om hle a tin zanina hian kan soi belvele du kan conference hungin ko than zai PAWL kan ngai thana sa tum ni cheu anon zaya conference a hian hla tun ma deuh chuan kan upate le pastor ten an sei danang deuin tlema hla a hu hawa han sakchi general conference labumi te angkha kan han samai thin kha nia amai ro chu tuna chuan lapui te tin Christian labumi te ko san la tha kan tiang chi te kan han sa thei kha alomom khop pani chuwang chuan KTP te kan rong bol na zel tu ra hian pathianin min om puya min kai ruai na kan mamo em ani ti kan hria da tha ome e zanina hian thalai te le tunlai khovel arin na chungchang ti sei ka du a chu lampang hoi zong chuan zanina hian thu sei ka du a thu sei ngai thatu ten khongai min lo tong rai pui turin kan som du chu ni e pathian thui lo ngai thlang u hebrai bung som pakhat chang khat thu hi kan sia range tin rin na hi thil be se te om nge hriat na thil mu lo te hriat fia na ani ti kan mu a tin pathian thu mun dangami korin thon khat bung som panga chang som pakwa tun dam chung sova Krista chunga be se na kan nei chuan mi zong a khongai thak ber kan lo ni ang ti kan hu ni athu kan sia te pan kan zata mal min som saklo se amen itong trai u olal pa kan pathian du tak min mangai tu Christian THALAI PAWL CHALTLANG pastor BIAL te conference voice omli pasarina mang theya min siam vain kan lo me zanina olal pa ithu cha ngai thak kan du a nangin helai huna changhen I thuran puang che isu amin kan di le amen le zanina hian seita kan khan rin na chungchang sei kadua he kan khovel man me khi kan sechewanga thalai te khovel ani to thu ziak mi te le mithiam te le thu soi mi te pon an soi kan sa chi nanga he kan khovel hun man me ka hian thalai te milin engkim kan da to ani chutiang ang khovel chu ni a chutianga thalai te khovel kan ti na chan per chu zirna ani mo infiam na ennom thil ani mo fin na le thil dang zong zonga thalai te milin engkim hi kalvek to mai ni tin thalai te zinga po chutiang in mi hausa te le thil ti thei tak te pon om nual to ni
amai ro chule chu thalai te khove la chuan thil in thak danglam kan muta a chu tun ma chuan he ta mi hring chu midang a kan in rin chan thina mizo te history kan en pon mani chawin kan khosangai lova varin chan khotlang anga ho in rin chan ton kan ni thina ni amai ro chu tun thalai te khove la chuan thil in thak danglam kan mu chu mani in soi moi na khovel mani chawakal na khovela kan lu to ni chu sap chungan da chon individualism an tia chu mi khovela chon kan zuang lu to mai ni chu chuan kan kalphung aron thaka mani chak na rin chanin mani thil ti theina rin chanin midanga in nga na chang midanga in nga na nei to lovin kan omani kan speaker po khan aron soya thalai te hi nu le pa te apo kanin ngat mai to lo mani ke din tum kan tam to ati kha dik chiani chumi khovela chon thalai te kan lut so to ni ma se chu khovela chuan thil tam tak lak cham kan lo nei ta a chu thil kan tlak cham na sab bernia ka hiat chu pathian engkim ti thei min siam tu min en kol tu kan mamo tin reng min petu chumi chuan min en kolani ti kan hiat na kungai kan lo tla niam ta hle mai chumi lan lang tir tu te jinga mi chu tun lai khovela pathian omrin lo na hial te po tam he mizoram chung nge a po kan chalai puite a pathian om lo langsar te warun soi chuak ngam te po an om to ni ti kan ria he atheism chung sang hi Google aten kan ena kan hanzir chianga Sweden an lo tam ber Europe rama man lai Christian rama an lo tam khop mai chunga chon enge an tam chan ti article ten zia ka chuta an zia a makkati teu chu abul ber pathian omrin lo na chan bernian sei chu humanism an ti chu enge kan ti chuan mi hringa that na mani mishing puite ne na that na volunteer konga ma chuan son amai ro chu mi kongang kalluan lu tuga chuan an siam tu pathian an transan dai mai ni chu thil om thei de mai ni mishing a that na hi aro puilu tu chu pathian kai suai na hnuaya lali suwa krista zirti na hnuai thadeu kan kal pui chuan a thalu tu christian te na kan ti tu ra ni amai ro chu khotlang rama chuan pathian le ko than kal sanin an mani fel na mangin an mani khovel an dinani chulai chu kan khothang rama om danani chu tun lai khovela chon internet mangin khovel hi kan in zom vek to zoram chalai te apo hian chu tiang ang chon min hong to ning ka ria chu wang chuan he mi zoram chu nge apo hian kan khovel he zoram chunga thil thleng omte ke mani zirna finna thiamna changa silfia kan tuma he ta psychological thirna perspective atang silfia kan tuma a political perspective atang silfia kan tuma tin thiamna tlang sang atang silfia kan tuma se atop khoga chun buaina ani chumi lan tir tu chu kan social media thil kan soi du dani ni chu chuan chiang takin ta lang ke mani buaina a thlen ani chu tiam mi hring pathian rin chan lova mi hring mani kan lo in rin na satta lu tu ga chuan mani lom na le hlim na kan zong na sa em chu kan hu cheu Christmas don naya pechuan mani lim lop boy puin zoram a thalai te kan ve su kan ta su mai ni ko ran program po ngai poi mol mang lovin kan ta what mai ti te ang
chút tiếng chôn hun cần mang tin Pathian ngày sak ain thil danga kan ril ru kan da na sai me mai ni Pathian thui neng tin nghe soi ti lam ai chuan kan du dan ang angin thil kan thira ni helai hi kan ngai tu le ngai thalai te hian chumi chuan chuti chuan a soi ti ai chuan Pathian thui neng tin nghe soi ti kan da poi mo ngai chu chu kong eng ki mani eng tin nghe Pathian thui na soi ti hi kan ria thar le ngai chumi khatu chuan Pathian o kan ngai chan ngai Pathian thu kan ngai chan thar le ngai trong trai a Pathian kan pol tam le vangai em chumi konga chuan thalai te ma kan suan vangai em chu tiang khovel kan man mek lai chuan Pathian thu e ro chuan Hebrai bung som pakhat chang ruga chuan rin na lovin amalom zong mi ni ruala ni lo ati rin na tel lo chuan Pathian lom zong mi ani thei lo ati nang tu kani rin na chu enge ni ta ati ra kan share rin na chu thil be seite nge riat na ni ti thil be seite nge riat na ti Pathian thu chuan thil be sei mi thingin kan nei thin be sei na kan nei thin amai chu mi thing te be sei na chu athleng nge do nem a nge do nem ti hi kan sa chiang mia lo hey football kan ngai sang em a KTP member te mi pa te min del ritu pakhat chu football club kan chan te hin ni chu chiang kho mai an sak lo kan hlau em a chu chuan min ti buai em mai ni chu be sei na hey abikin kan bial ziak tu te le mi dang te po nianga Manchester United fans an ni an ru kol khop mai tin zani na kan chairman te po Arsenal an chaning ka ria an be sei ve sia champion kha season tira chuan amai ro chu an be sei na chu athleng do nge don lo ti han siang mia lo chu mi ring be sei na chu ni amai ro chu Pathian thu chuan rin na chu thil be sei te nge riat na ni ti chu Genesis bunglia kan hua no pangte ta changa kan riat to chu kaina le abela chungchang hi seilan ka du Pathian tan halral thil han an hlan ve kaina chuan amalovami athlana abela chuan beram rual jinga mi piang masaper le an thaute an ti hi tu na ka Bible in zia dana ni Pathian chu abela thil han chunga alom ma chuti lai chuan kaina thil han chunga alom ve haula chu Hebrai ziak tu chuan rin na in abela chuan kaina ai chuan in thoi na thazo ka hlana ati helai hian ka ril ru ala khom abela chuan athil be se chu nge rian na kha anei ni chu wang chuan a Pathian engkim ti thei tu ma chuan ama nei tha athil nei zong kha arin na mangai na ron puang chuak ani chulai chu zanina hian ngai tuila ka du khop mai tun laia kan hun ton me ka tholom chungchanga kan buai khop mai thalai kan nia kan sia thawin karing tholom chungchanga in hialna tam khop mai he tholom chungchanga po hian sui ve kan du chu tholom Pathian ma kan ken hian kan pastor te kan ko ran upa te ma vaking khom mai hi kan niem o kati Pathian ma amal som na tam takan donga Pathian mal som na tam takan donga chumi atrang chuan amal som na kan don atrang kan va pelet vele ni chulai chu helai abela din mun hin ing ka ria helai hi kan riat chian thar lewangai em ani lo chuan helai kan ko ran upa te ne na varlan mai ma kan ti chuan ke mani chunga kan na fowang Pathian hi nge ya chu Pathian chuan mal som na tam takin min vura chumi rin na changa kan vat honi chuan lom takin kan thot ring tak
chú Pathian chuan min om pui reng ani ti kan rian na tanga he tho lom te kan tho ni chuan lom takin kan tho ka ring kat kan rin na puang chuak tu poimo per pakhat chu Pathian ne na kan tho lom kan pek ve te hi ni ti zarina hian helai huna kal khom the kan thriat thar le awacha em dang le a chuan Genesis bung som pania Abraham chu Pathian na ko thu kan muni kum som sari le panga ni to an khuwa harana changin ko ani chuta chuan Pathian thu ne na lo thleng chu ikhola mata le ilai sin ho te singa ta le ipa ina ta chuala ram kala enti tu selama chung kalro ati thupe karon thleng ani nang ma chuan le nam tin an la thoveng vekang ala ti zui Abraham hi adin mun tu ringai tu chiang ta ila an khua apa in kalsanin Pathian ko na ariani chulaya chung kan din mun tur thewa te po hian chalai te hian han ngai ta ila Pathian ko na aria chuta chun mani in en hi ol mutin karing chulama chung ka kaldon nge chulam pan chung ka kaldon nge tia mani a zona tam ngop karing amai ro chu Abraham din huna hen thil kan pu ro pui te mai chu ama ain Pathian ring zo kani ti khalang ani chu wang chu na to pa pe chun rin na pa ti hial lo ni ta ni kan nun konga hian ke mani nge Pathian kan rin zo ti hi kan in en fo ngai tun lai chalai te khowela hian na kan zonga kan mamo tam tak ni tina kan mamo te kan zong thin chung kan zon na konga chuan Pathian o kan ngai thanga em chu Pathian min hruai na ang chung kan kal nga em chulai chu kan ngai tu ngai Pathian tharau hruai ma piang chu Pathian fa ten ni si ti Pathian tuin min ril chu wang chuan thalai te he khovel kan sam chung hian Pathian o kan ngai thla ka bangai na sam Abraham ang hian ador le chuan Exodus kan sia chuan Moses chung chang kan huni Moses ka ti hun lai ai gupta ram an ram ro pui sia kan ria civilization nei khopa ram ro pui an ni chu ram ro pui taka chuan farua fanua fapa ni theidin hun a ding ani ma se hebrai sia ka chuan heti hiang kan hu farua fanua fapa vua du lo enga timo reilo te tan sual himpui ai chuan Pathian mi tenen ti du da thang ta zoka ati KRISTIAN hu sit na chu ai gupta ram ro te ai chuan sum ro pui zoka ruata ati chung chu engtin nge Moses chuan chung zong chu chan theile kami chang kha chiar thazela a huai in ziak chu mu theilo wa chu a mu wangin ti kan huni mu theilo wa kha a muni tela hi ro pui khop mai rin na chu thil mu lo te hriat fiana ala ti zui kan Bible chuan chu mu theilo wa chu tun lai khowela hen kan mu thiam wangai em chu mu theilo wa chu kan hu hi wangai em chalai te he biakin pon kan kalnak kan rong bol na pon lampang kan ha tho na muna kan in chung ku thewa kan thil ti na mun rang ranga yan mu theilo wa hi kan hu ani ti hi kan bulami te hian an riem chu kan in zo fo angai ke mani kan in zo fo angai he khovela chuan damdoi te an mu chuaka damdoi chapui man lai an thi pui te mo tuna chuan sumi ti dam theina damdoi chun muwa mani loka chun news a chuan cancer vaccine po hi an pe nai to ni ti an soi chu cancer vaccine chuan za som sarile panga effective don an ti le ngal
tu na hian chumi a hlotin nan chuan kan mi thiam te nan be tin chu pa ka chuan tha te arsia te van thing ringa te chu tiang chan sin zir chuan khovel fin na hi a to tin chu pa ka chuan he ai ti khovela kan oma nasat takin ma kan son ani artificial intelligence te kan tia social media te tian thil sang azon na thlengin kan nei chung zong chuan pathian kan rin na hi ani na taka chuan minti niam sakani amai ro chu zanina helai muna ka thalai pui kal khom te kan fui du chu mu thei lo va hi kan mu ngai ani he khovel maso na te ro pui na te chu rei lo te tan so ni finna anasat po le buaina tam riatna anasat po le manganna apung ainti pathian thu a chuan helai te poi ngai tu chian ngai ka ngai tu thin e le badin hun konga ma kan la kan kal sak em a aro pui a tha amai ro chu tiang a chu thil mak teu chu kan environment ati chiat na sat zia tun lai an au chu pui le to ni chu mizo ma chau ni lo khovel mun sang ani tat chu wang chung khovel fin na te thiam na te hian ke mani le ke mani ba kan ti chemi alo hei kan energy source nei that te po ani na taka chuan a that na tura mana kan han mangani chuan thil chang kai dewa kan mang amai ro chu bom siam nan den han mang chuan mi pui tam tak nun suat theina ra thuam lo om siam nan mang tai mai ni chu tiang ang khovel chu ni ato pa khai khom na chu thu ril tua thil zong hi eng ma lo mai ani ti kha atop na ni tho ei huna kal sak te lek to a hemi ka thu sei ti top na kan sei du chu johana bung ruk chung chang hi he but bible bung bi ki ka chiar na ke ma lali suwa rong bol na aneya Galilee borvela mi pui sanga an saya chuta anu loka toy zong in seila tui chunga ke na kalani mi pui te khan khatiang ko pa thil ti thei khatiang khopa ro pui kha la la te siaman tu man zui hut mai ni amai ro chula li suwa chuan an zui chan kha reng chin chia na te in mu wang ani lo ha chang per in e wang zo khan ani ti chu wang chuan khang zong kal san khan chatuan nun na kha zong turin ati ni chu chatuan nun na amala li suwa nun na chang wana changa lo chukla ani thu ten silfia kati sa le thisen in lo chuan chu chatuan nun na chu an nei ton lo ani ti te po khan silfia ma sen kha thiam lo lali suan an ni na an mani chandam tu chatuan nun na petu ani ti kha an silfia tak nia po khan an kha thiam tlat lo chu ta chuan he thu hi zong a har e mai an tia a om zia taka chuan an ring lo ani lali suwa kha chu ta chuan azir ahan kalbo sana azir ti tam takhan an kalbo san tu bible a hen kan muni chu ta chuan azir ti som pani te bula khana kala nang ni po kalbo vein duem ati helai hen simon peter chuan lalpa tu ne na nge kan kalang nangin satuan nun na thu inaya lom ati lalpa tu ne na nge kan kalang zanina hian KTP member helai muna local te hi kan nuna har satna buaina manganna mi na min riat puilo tam takan nei chunga chuan lali suwa hian min som rengani chuwang chuan lali suwa lalpa nangma ne na lo chon kal na tur dang khoi ma ka nei lo ti tu te ne na lali suwa hi ain puang chi na ni chu kan ria ta tha chuta chon nangin chatuan an nai nei lo malati zanina hian
helai munakal khom te hian lali suwa a chatuan na thu hi kan ring tak setem lalpa tu ne na da tu ne danga ma kal na tu ka nei lo kei su hei ba khiti thei ka nei lo nang man kanun himin suai ro nang ma ha ka ringa che ti thei ila zanina kal khom te hi kan nun himin chok jang khai ngotang atop nan tak ta kan sei du chu tun dam chung sawa krista chunga be sei na kan nei chuan mi zong zonga khongai thla om ber kan lo ni ang ti kan mu a he dam chunga tan so hian helai ka na nei nan so la li su kristai ka lo du em helaya ka lo hlok nan so helaya ke ma ma so nan so helei boral le mai tu ratan so hian krista hian be sei na kan lo nei chung mi pia lampang thiam dan kan thiam ngai ni chu chu la li suan min pe ka tum zo chu ni chatua na nun na he taksa he kan lei taksa chung mi pia lampang ram su muturin min du ni lei lama thiloma te kan ril ru hat lova van lama kan ril ru te kan nga la li suwa hi kan rin ze theina turin athu kan seite lalpan kan zata mal min som sapro se zanina hian kan chairman in phal sak boka la an than ka duwa christian labu number zathum som ni le pathum na amangai onem chuan a ko che krista isua onem ngai te amangai na o nem chuan a ko che anen pan thuai ta na som che ti la hi kan thang ve nge zanin kanin khom dan ngai thang in khom zong zong za thi mi zariat le som panga kan ni a chuan thilpek tling khom hi cheng sing ni sangli zakua somnga le pasari ani tuna chuan kanin khom an lo trin do nanga kan thusil tu la than christian labu number zathum som ni le pathum na an sanga kan sakzo hiam bial tu pastorin mal som chung trai na in khomin chin se thange
hamuang takin trin ula kan lalpai suwa Krista khongai nate pathian kan pa vanami mangai nate harau tiang limpol na leom pui na duom takte chu inza ne na kum khuain lo om reng rose amen.